Mawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah huwa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna. La ilaha illallah, la ilaha illallah wa izakum akul khuzuli wa lanadam. La ilaha illallah, la ilaha illallah bi abdikumul binal jasadi wa karibukum safal ulama. La ilaha illallah, la ilaha illallah bi abdikumul binal jasadi wa karibukum safal ulama. La ilaha illallah, la ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah La ilaha illallah wa ati babamu atarifa li zulifi ja'a zulama. La ilaha illallah wa ati babamu atarifa li zulifi ja'a zulama. La ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anil rasal la lakadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa ala la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah 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 Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sungguh puning pusurang mengimbau si paimana ati segalo kungku imam kati labai pegawai.
Tapi sungguh pun dia surang terapinya. Sipatnya bana ate sagalo silang sa pagkakarakot. Iyalah. Tak terekam. Aku baru pun diungku kabatari punya kata yang pakai kabelo yang perundangan untuk mencari golek dan segolek umpama picat dan selayang. Menanti ambo seketika kabapulo di ambo. Kan dia itu ni engko. Baru po diambo ko lah digari tu makan pae lah dikasau laki ato. Tua talenggak kan mulia muju watipo kan elo. Saja dulu sampai kini rancak kato kan dia DPU kan. Elo undiang di pabaran. Rancak lah engko PU kan dulu menanti ambo seketika. Insyaallah ku. Ano ba yan? Ano ba yan? Baru po ni tadi terangan mo. Kalau mo do mantar mo dek karena ro si japek kaki dengan tangan mo do mata gitu. Iyalah ku. Kanda kan basuhan sin makan gitu. Iyalah. Baga ada mo kan kita ro dapat kapal ipi ada orang kagatiku. Karena ndak suku minta ko langsung ke pelaku. Karena no ba itu biasa nasi terletak ke tetap ayo terletak. Nah mau nak kokek kamu dua enggak dari bentiang mau apa yan. Sedangkan mau buat tahu namun mau kau nang tiang mulai jadi kulit mau kokek situ. Ada siang di rumah pantun ya, Bang. Lah sampai lah bay. Baru po dilabay lah baluang lah buah sampai lalu bahkan anjanjang tapi naya. Tentu dia ambil lah buah teluang ke buah tempuh janjang tekanak ke buah tingke. Arti mana lah boleh kan tak bo. Kalau itu ya ambo patiang siko lah bay. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, tengah siwa tengah orang Indian ni. Ambo ye tak duduk. Yang mana? Goreng gulai. Kalau buat dia biar minta. Macam nasi lah. Sabarlah dia biar ni. Alah. Sabarlah lah buat dia nasi. Alah, lah. Astagfirullah. Mau kat siang lor dengan kelang-kelang dengan siang ni pun sigil dengan segan belum. Lah sampai lah bay. Ikut menengah kata lah bay tadi. Yulah kata sabanai. Jalan terantang nama tampuh cupak tatagak nomor isi di dalam baris coba lebih di dalam cupak dengan gantang di kanduang di puang atas. Baru pun dek labai tadi. Mah di barik damala pecah pasir dah sampai. Bade labai ati segalonon ungku imam kati labai pegawai. Anak murah selo nak mayung ke langkah nak babaliak ke tapek macam-macam. Kan dia itu punya tadi. Baru punya dia ambo labai. Menurut pasan besok. Lama bunyi ganang batingkah sumani kato bajawai capek rundiang tatu berkemeli kalake. Akan tetapi kok tembak nama lamai pandang bertujuan dia teh angin basau jangan pun. Tujuan tantak pengkata tikam tetapi kato terlimpah perundiang kayu bakembo. Tapi sungguh pun kabakembo sifat imana teh selalu silang sepangka karakot berjuang. Tentu dia ambo dapat surang di buleti dapat berdua di padu dapat pasamu ditarik kato pakai. Deloi perundiang untuk mencari golek golek umpama picat dan selayang. Menanti labai ket ko. Baru ada belum ada kan menaik ke moket ke dunia. Iyalah. So kata moket matu ada. Baki ni boleh kalau insyaallah dia kami nanti mana. Lah sampai lah bay. Baru pun dilabay lah baluang lah buah tempat lalu kan aja jangan tempat naya. Arti mana lah boleh ambil iyo. Kalau itu pe iyo na bay. Tahu dah. Pak murah. Okey so. Baik. Kembali perundangan. Bawa baki bermulai berkusudan dibacu awas ketik biar nak sebut. Tempo dia awal tadi kan dia labai mata pun yang makan. Baru po dia ambo diulah mencari golek sekolah umpama picat dan selayang. Lah terleleh kumang di bungu di sunai pardu tinggal di kari kuli mai hilang di azan kat tu api. Singola terambe serai datang baru kini labai ambo tapi ke bablo labai dah. Baru ke dulu lebih kumang dulu sebab itu orang gede. Betul kini mau tapi. Iyalah. Kalau nak buat semua tapi semua belum nak biar kok buat lagi itu buat alat tu betul. Lah sampai lah bay. Lah sampai lah bay. Insyaallah. Baru po di labai po terambe lah terleleh benar lemah lo abi ko satang le. Rokok dia ndak le. Baru po jambo kini labai.
Alam ampiang picak-picak alam bugiliang boleh-boleh. Lapek picak nang salayang lapek boleh nang culek. Lembaran dari pada itu. Di badan dia barang sakah ketua bisa bersentilan. Nakek sapat tabai barek na sakah untung ambau. Sejarah lamu ada mengatakan. Nonton serak jalur orang piawai buatan Sultan Raja Bujang dalam kualo ayu batu kakak deputi dan wei mamak di Sultan Pangaduan. Nonton kilik ikan dalam air ikan tak kilik jalur takambang. Nonton lingkungan sama di bungkar pula sungkuit peluang bawa sama di dalam. Satu kata kau menjawab, kedua dia mau kembalian, ketiga kan nak bagi lah dan 20 tapi lebih ya. Babu lebih dah. Kalau dah mau baan dah mau terus capek buat aku. Insyaallah ada orang boleh capek dah. Ya kan boleh lah. Dah sampai lah bay. Baru pun lebih. Bahkan tak aku boleh pinta pelaku. Semarang tapi terima suko itu lebih. Ini betul lah lebih. Lasa ciol na bayam lasa dantiang na bawasi tajung kayu la samuna tajung ke batu la samo kare arti wana la pakai lo kami ate sagalo silang sapangka karakot na mujunjuang mah kok badi cedera bay tadi la murah selo ma yung kalangka badi ambo la beluang la buah tempat lalu bahkan aja jangan tempat nanya tapi dek sungguh pun baik tu jelabaya Dembo ada setia menjalani keuntungan menyidai angan-angan membuat sansai membawa jadan hilang apa wana la arti itu tentang itu jolabai sagalu ate nonadir ko datang namo indak tersonsong. Peti tersalamin duduk indak pada tampaknya ko makan dak tibonin kanyang minum dak tibonin sajua. Iko namo minta dilai mau yang lebih. Kebab lo lebih dah. Makanan biasa orang potong-potongan ni lah. Untung apa? Makan sajua ni tadi. Kita lapehnya dalam 8 tahun luang itu lapeh betul lah kita selesai barang dulu lagi. Mudah-mudahan panjang lagi. Sampai lah bay. Baru pun je lebih. Kalau itu ya insyaallah baluang lah bos tempat lalu bahkan nanya jangan tempat nanya arti mana bagi kena pun je lebih. Baluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mana?